The Chin Post zo tu lengai tu nandi lak nan kut kanin tlai na thong ni kul lali tang khong ni ni Zaanlei Thawngchim na kan thok changlai marat farm bol kasim PDF Zolen CDF mindat le CNDF na ifon in chin shriam tlai phu unau thum der asinak chu thongni kul le thum December ni som thum nia zomi Federal Union ZFU Chin National Organization CNO le Chin National Council mindat ni mun khata chathan an chwa chin ram chung twa chung shriam tlai asimi zomi Federal Union PDF Zolen Chin National Council mindat CDF mindat le Chin National Organization CNO CNDF nani chun chin ram le chin mi phun charam khel nak le raldau na konga afan mi an sinak an langter chupina chin ram le chin mi phun chunga achang mi thil konga chin sham tlai unau thumni phunglam an nge mi he atlak ningin kanitel lai tia an langter chi nizan December ni som thumnia der mi chin sham tlai phu unau thumni alwan che December ni li in ni sari Victoria base a raktwa mi chin council avai khatnak ton pop naka itel loading in phungning te in thatnak song an raktwa chin sham tlai phu unau thumni kan nge mi phung shampi he atlak mi chin ram chan chau ternak chin mi phun hum him nak le ram komser na konga rian atwan mi phuna he rian twan chi hi kaniti mi chu asekau tia chin sham tlai phu thumni chun an langter chin ram chung mi SSC World Cup pol chu an shamin kan bong na lai kan doi chang na lai tia Chin Land Council President posing chungni thongni kulali January ni khat kom tharnia achim ram pakhat ni ra kap chu angai ding asekau na in ra kap lila ni ram mi chunga swal nak thalo le thanon nak an to asia chun chural ka pol an shamin bong le do ok an sinak chu Chin Land Council President posing chungni chun achim chupina ram khelmi phuntluk ron na ka ummi Federal Democracy ram pi serding asi chan sau pi chung ha mi le ra chan mi ma ti ko khan lai rel cha a do thleng mi vial te he I bomin ran chuan le Federal Democracy ram pi serding kong song achim chi Chin ram khopi ha kha kho chunga atharin boxot nak akar ngai pina athi mi songan umpa tia thai ase ni komban tukin boxot nak akar chan I ha kha kho chung sang cheu ka ta vok athi mi songan umlen chang atuban tukin boxot nak achwa chan hi zarni thum chu ase chang lai tia saram si boy pakhat ni the Chin Post a achim atu tiang boxot nak khi ze bantuk zot nak phunda ase ngal kho aselo acha big mi chu an zot thlana zot kham si na acha zot kham se chun hi an zo khawlai lo ti nak chu asilo tia achim chap asi kho chun azomi vokko ma kal lo le balu chwa lo ding mi ina rol ai chianik noi vakhom lo le vokko ma rung rul that nak si ka ding khoki chan asi changbang vokpol zonglum tein umtera acha tia achim chap vok an zo chang nu I thlop bulning acha mi na chu an zo ti ngal le chang ka si chun chona ti thiang din le an shing na te te pe ka chun an dam nak ding cha a ro chan na ka tia saram si boy ni an chim Operation 1027 athok nuin SSC World Cup zanga le somnga leng ni sham an chat changtia NUG President Duale Silani thongni kolali January ni khata achim SSC World Cup ni an sakhan an chwa tak mi le abubu in sham nam an cha mi hi ton bia ton bal lo mi ase SSC ni ngai nak an la kom thum chunga ken yu mun rama SSC World Cup thong hlei riat leng an thi changtia NUG President ni chun achim SSC World Cup chu du sa ten an sung chin leng mang ronga solnak ngai lo twal chung mi chung zonga sham shamin ka dau nak an twa tia NUG President ni chun achim chap SSC World Cup ni ka dau nak chunga sham nam an chena kong he pe tlain ni hin tiang SSC ni thong that nak an twa mi umri lau chakle sham tai tang chi unau thum na ni chun thong ni kol le thum December ni som thum le ni khat sana miza pi ni du mi sham sham uknak asham bong dingin mai kan nor chin chin lai tia an rak than Myanmar ram chung China ran chuan nak le hum him nak chukan kilven lai tia NUG ni January ni nia an langter NUG chu Federal Democracy ram pi serding in aswam mi asiban tukin kapchan mi ngai lawin rian achuan mi an sinak le
China ram chu valei chung ram ngan bi ka atel mi asi lenga Myanmar ram cha abipi ngai mi ram asinak song an lang ter China le Myanmar ram mi kari pe tle na ki fak pi in ser siam le I hoi kop nak ngai ding izum nak he rian chuan China kongzong NUG ni chun an lang ter ram ni in chole chashol na kong kawa rian atwan chi chaw alet mi an sinak Myanmar ram chung tuluk an chole chashol nak le an hum him nak zo khen an tim nak song an lang ter NUG ni ram ri de nak le hum him nak long selaw in twal chunga de nak le hum him nak an hor swang to online mi hlen nak tangka in len te chel nak menung chok zwar nak le rit hai si zwar nak talin phungning lawin ram ri ton nak kong kaw songa tuluk ram herian kan tran chi lai tia an than Jakhan Ramkul Cheu Jo Peng Chunga SSC World Cup Biuha Sakhan Chu ni an laki SSC World Cup Niral Tuk Nakwan Lungin Bom an thak tia thei ase Cheu Jo Peng Chung SSC World Cup an Sakhan Pi Chu ni December thla in ka sham an rak thok I thong ni kol li January ni khata an lak kho January ni khazing le sumilam paruk thok in sham ganin SSC World Cup ni an ka pina ral tuk nakwan longzong in bom an thak tia thei ase SSC World Cup sakhana ni munma then fel nak an toi chu lewa SSC World Cup ni ral tuk nakwan longin bom song an thak nak kong chu ral mai akal mi World Cup pakhat ni achim Madleram Chenna Chochi Peng Palek Sakhan le Sakrep Nak Zunga Mun Akhwar mi SSC World Cup Pol an ka na I Pariat an thi kong chu na Chochi Peng Twan Waw ngai tu pakhat ni khatit media achim December ni somthum le kha chon similam lai ni shonga na Chochi khochung Palek Sakhan le Sakrep Nak Zung chu PDF ni an ka I Palek pathum le Sakrep Nak Zung Ral ka panga an thi te thei ase chuka dauna ka similam pani chung shong arau I PDF World Cup tha sang tam ngai ni an waka na I an ma lein athi mi la ahliam mi an umlo tia thei ase ka dauna ka dai nu PDF pol ko chungin an chwa nuwa SSC World Cup le palek ni na chochi copy twal chung min ha chu an phone le tangka jong sham shamin an chu na chu pina January ni khajing le similam panga SSC World Cup som thum shong ni bazara chaklat nak an twa tia thei ase Sandam Kul Chaklei Lo Kaing Mun Rama SSC World Cup ni Sham Ngan Levan Longin Ka Dau Nak An To Arwanga China Ram Mitalin Minung Lei Khat Nun Nak Aliam Tia MNDAA Sinin Thai Ase December ni Somthum Le ni Zaanlei SSC World Cup ni Fighter-in Lo Kaing Mun Rama Bom An Thak I Cheu Khat Bom Chu Lo Kaing Kholiang ni Tlak Thanglei An Puak I Twal Chungmi Pakhat Anun Nak Aliam Tia Thai Ase December ni Kul ni Nga Le Kul Le Ruk A Lo Kaing Khopi Sang Pania SSC World Cup ni Shangman an ka arwanga Twal Chungmi Pasha Anun Nak Aliam I Athi mi la ahliam mi la ka China Ram mi anitel I Paruk Anun Nak Aliam Pina Le Kwa Liam Ma An Pu Tia Thai Ase Operation 1027 a thok in December ni somthum ni khatyanga SSC World Cup ni du pawin Shangman an ka arwanga Kukang Mun Rama Twal Chungmi Somruk Le Pakwa Anun Nak Aliam I Somruk Le Pakwa Liam Ma An Pu Intam Pi Arok Tia Thai Ase Yakhan Ram Kul Mi U Khopi Zonga January ni khatsana SSC World Cup ni Shangman an ka Twal Chungmi Pakhat Nun Nak Aliam Pina Paruk Liam Ma An Twar Tia Sinin Thai Ase January ni khazan sumilam pasari le cheu shonga mi u khopi shambun kama ya Zaanlei somli battalion in Shangman an ka rawanga twal chungmi pakhat nun nak aliam I minung paruk nak tlom lo hliam an twar tia thei ase Pakoram chen min la pengkang ko ping khokama SSC ni rian an khit mi khwa boy pakhat chu twal chung sham tai phu ni an ka tia Tayawadi Pengkam Battalion 3802 in Tran Waw ngai pakhat ni achim SSC ni rian an khit ni khwa boy a an team I piso chi shrai tu song asimi mong nyan chu kang ko ping khwa le bu chi chong khwa kara twal chung sham tai phu Battalion 3802 ni December ni somthum le ni khazan similam pakwa shonga mai thalin voinga anka twal chung sham tai phu ni an ka mi SSC kutang rian chuan khwa boy mong yan chu piso chi pol ni yonggung sisung pi a an kalpina in chatman lawin sisung pi chunga athi tia Battalion 3802 in Tran Waw ngai pakhat ni achim twal chung sham tai phu ni an fim hlom mi khwa boy chuan pa in piso chi pol a shrai tu myong
Mongian ni minaw na chu shamshamin palak le World Cup alu afial na pina twal chung sham tai phu na an thong pang chu SSC World Cup sina apek ton I sham nam I putin twal chung mi chu ashem na I fa nak apek ton na ronga ato bantukin fimhlom asinak asitia battalion 3802 in tran waw ngai tu pakhat ni chun achim SSC World Cup minol ngai nak an lak nu in thong ni kol le thum December ni som thum le ni khat tianga SSC World Cup putin minung thong li zan ni som sari le pathum nun nak aliam I sagaram chen chunga minung thong ni deng an nun nak aliam tia January ni khata AAPP ni an than kumthum deng chunga tle atong me minung thong kul le thonga zaruk som nga le paruk an phan I thong hlei kwa zaria som nga le paria thla ri lo an se te atong mi chunga nu thonga za le som nga an si chu chunga thong thum za sari le kul le nga hi thla an sari lo te atong mi na laka komtling lo za sari le paruk an si za thum le lei nga thla an sari lo SSC World Cup ko tin nu minung zanga le pesta zasari le panga annun nak aliam I sagaram chen chunga za thum deng annun nak aliam ngak chia zanga le panga nun nak aliam I sagaram chen chung longa zani deng an phan SSC World Cup ni aphun phunin minung thong khat zanga somli le pasari an tha na I sagaram chen chunga zariat leng an phan tia thei asim SSC World Cup ni shamin nol ngai nak an lak thong ni kul le khat February ni khat in thong ni kul le thum December thadong kum thum tluk chunga kumtling lo ngak cha zanga le som luk leng annun nak aliam thong ni kul le thum October ni li tiang Myanmaram chung mun ke pa ngak cha zali som kwa le pakhat an thi October ni li in ni kul le ni ruk tianga minung pakwa le 1027 operation kalpi ni thok in December ni kul ni khat tianga minung songwa le paruk nun nak aliam tia NUG Ministry of Human Rights in Minister Uong Miu Min ni achim Thailand Shambut Mission Human Rights Organization Zazin October ni kulni sari in December kulni sari tiang Chaklei Sham Tai Phu Naw Thumni Operation Ankalpi Chunga SSC World Cup Kutin Kumtling Law Ngak Chia Kolariat Nun Nak Aliam Chu Chunga Atam U Chu SSC World Cup Sham Man Levan Long Ka Daw Nak Ruanga Athi Mi An Se Abuin Athi Mi Chunga Ngak Chia An Tambik